Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Thumma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi. Şedidil ikab. Zittavli la ilahe illahu ileyhil masir. Sadakallahul azim. Gafir suresi 3. ayet. Gafiruz zemb. Allah günahlardı keçirücü. Ve kabilut tevb. Tövbelardı kabul kılıcı. Şedidil ikab. Azabı kattu cana. İhsan fazilettu. La ilahe illahu ileyhil masir. Hiçbir kuday yok Allah'dan başka. Calgız özü var. Kaytu baru özüne. Gafir suresi 3. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah gafiriz zemb, günahlardı keçirüşü. Kabilit tevb, tövbelardı kabul kılıvıcı. Bir oşol lekezde tövbe kılbagan, Allah Teala'dan istiğfar kılıp keçirim sıravagan, Jaman jolda жүрөгөндөргө şedidil ikab, kattu azabı var. Zittavli ihsan fazilettu. Tövbe eşiklerini açuucu жалгыз Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Güvelik bilen Muhammed Allah Teala'nın elçisi. Ellezî kâne yatûb ve yestağfir. Peygamberimiz tövbe kılat ile, istiğfar et ile. Fil yevm bir günde aksar min 70 marra 70 yoludan köyrük. Peygamberin hiç günahı yok öyle. Allah'ın en süyüktü zat. En süyüktü peygamberi. O şoğa karabastan günüge 70 yolu bir rivayette 100'den köp istiğfar aytıp tövbe kıladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bunday deyip: Akfilûne bisit, akfilü lekum bihinnel cenne. Altın ersege kepildik bergile. Altın erseni atkaruğa söz bergile. Oşu altın ersenin orduna silerge beyişti kepildik berem deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bırak bu hadisti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan jetkizet. Hadisi kudside Allah Teala mınday deyip: Bamintu li ibn Adem el cennete. Adam balasına beyişti kepildik kılam. İza damina lima beyne fakkeyh. Eğer aladan balası iki erininin ortasını saktığına söz verse. Ve ma beyne fakhzeyh. Cana iki sanının ortasını aramdan saktığına söz verse. İki erinin arası til, iki sanın arası özünüzler bilgen namuslu ceriniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın erseni atkaruğa söz bergile. Beyişke kiriyüngörge söz berem deydi. As-salat. Birincisi namaz. Namaz hurmatlı Müslüman bir tuğanım 34 namazı kaza kılıp bir cumaga kelip kıyrattım debegin. Cumanı farz kılgan 5 vakit namazı farz kılgan. Ve zakat. Zakat jılına çöntöğünden majbur alına turgan nalog emes bul. Allah'a şükür kılıp özüңdүн kajetиңнен, muhtaçlığından taşkarı 2000 dolarың tursa, жылына bir jolu 50 dolar meşka emes. Özüңdүн jakınыңa, beçaraga bergin. 40 koyun bolsa, anın bir kozusun, bir жылдан keyin özüңdүn jakın muhtaçlarga bergin. 30 uyuң bolsa, bir jaşar bir torpağını çıkarasın. 40 bolsa 2 jaşarını çıkarasın. 5 töğün bolsa bir koy zeket veresin. Zeket жылына majbur çöntökten alına turgan nalog emes eken, Allah'a şükür kılıp Allah bergen nersege bere turgan nerse. Zakat degen söz Arap dilinde tazaloo degen söz.
Малыңды тазалайсың. Закат деген сөз өсүү деген сөз. Урматтуу мусулман, 40 кошкор баксаң, закат бербейсиң, ал өспөйт. Шариатта өсүш керек. Ошондой эле закат 40 коюңду 6 айдан көбүрөөк таладан жайлоодо багышың керек. Үйдө баксаң, өзүнүн закатын өзү жеп коет. Ислам динибиз ушундай адилеттүү дин. Биринчи намазыңды окуйсуң, закатыңды бересиң, вал амана. Аманатка кыянат кылбайсың. Аманат десе бирөөдүн берген акчасы аманат эмес, балдарың аманат. Балдарыңа иман тарбиясын бердиңби? Балдарыңды дозок жолуна сактадыңбы? Аманат, урматтуу мусулман бир тууган, дин бул аманат. Диниңе кызмат кылдыңбы? Пайгамбардын сүннөтү аманат. Бирөөгө жеткиздиңби? Мекениң сага аманат. Мекенге кыянат кылбастан кызмат кылдыңбы? Аманат көп нерсени өз ичине алат. Намаз окуйсуң, закатыңды бересиң, аманатка бекен болосуң, вал батн, курсак. Курсагыңды сактайсың эмнеден? Арам нерсе кирбесин. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ай жисмин набата мин сухтин фаннар аулаби. Кайсы бир дене арам менен азыктанса, ал дене дозокко татыктуу дейт. Халкымыңдан арам нерсени өткөзбө. Арам дегенде бир гана арак менен же чочкон этини гана түшүнбө. Арам бул тараздан алда бирөөдүн акын жегендиги арам. Арам уурлук кылып жегендиги арам. Арам жалгандан касам ичип, ант ичип бирөөдүн буюмун алган арам. Арам өзүнө көп нерсени алат. Вал фардж, жана ошондой эле намустуу жериңди арам жолдон сактагын. Вал лисан, тилиңди сактагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөттү ушундай тарбия кылды. Арбаун ман асабахунна фақат жама байна хайра дуния вал ахира. Кимде 4 нерсе болсо, өзүңүз издеп көрүң. Эгер сизде ушул 4 сыпат болсо, 2 дүйнөнүн жакшылыгын өзүңүзгө топтопсуз. 2 дүйнөнүн бактылуулугун Аллах сизге бериптир. Ал 4 нерсе эмне? Пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Ман рузика калбан шакиран. Кимге Аллах шүгүр кылуучу жүрөк берген болсо. Ва лисанан закиран. Алланы зикир кылган, субханаллах, алхамдулилlah, Алланы эстей турган тил берген болсо. Ва баданан алал балаи сабира. Алланын сыноолоруна сабыр кылуучу дене берген болсо. Ва заужатан тахфазу фи ардиха ва мали. Малыңызды, намысыңызды сактай турган жарыңыз болсо, өмүр жолдошуңуз болсо, Аллах сизге 2 дүйнө бактылуулугун бериптир. Биринчи, шүгүр кылган жүрөк, зикир кылган тил, сабыр кылган дене, акырет ишинде, дүнүйө ишинде сизге жөлөк болгон, намысыңызды сактаган, мал мүлкүңүздү сактаган жарыңыз болсо 2 дүйнө бактылуу. Калбы шакир, шүгүр кылуучу жүрөк бул эмне? Ар нерсеге наалый бербейсиң, арыздана бербейсиң. Лисан закир, ал гыйбат билбейт, ушакты билбейт, ар түрдүү акаратты билбейт, каргышты билбейт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айрыкча жаштарга көңүл бурган. Аксакалдар өткөн заманды элестетет. Жаштар биздин келечегибиз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам истаусу бишшабаби хайра. Жаштарга болгон менин осуятымды кабыл кылгыла. Фа иннахум аракул афида. Жаштардын жүрөгү таза. Фа инналлаха баасани бил ханафияти самха. Аллах мени түз, кечиримдүү дин менен жөнөттү. Фа халафани шабаб. Менен жаштар болду, динге кызмат кылды. Ва халафани шуюх. Пайгамбарга кары картаңдар, аксакалдар каршы чыкты. Ар бир коом, урматтуу мусулман бир турган, коомдун келечегин, желегин желбирете турган бул жаштар. Жаштар инсандын омурткасы десе болот. Омуртка иштебеген кезде ал шал болуп калат адам. Кайсы бир коом ийгиликке жетсе, ошол келечек жаштар. Бирок бүгүн жаштарыбыз эмне менен каялданат? Жаштардын алдыга койгон максат эмне? Акыркы чыккан бир телефон көтөрүүбү? Акыркы мода менен кийинүүбү? Жакшынакай машина минүүбү?
10 жаш жигиттин арасына келип эмнелер жөнүндө сүйлөп атат. Булардын максаттары эмне экенин карап туруп, ал коомго баа берсе болот. Бирок бүгүн биздин жаштарыбыздын максаттары эмнеде? Allah Teala kuntum hayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar. Kuntum hayra ummetin. Sizler en жақсы ümmetke tanıdıksınlar deydi. Bırak жақсы ümmetin belgisi var. Başka peygamberlerden, ümmetlerden de özgöçe ümmetsiniz deydi. Özgöçeliğin emni de ta'muruna bil ma'ruf, tuğra jolga ündöysünüz. Ve tenhauna 'anil munkar, tuğra emes joldan başkalar tiyasınız. Ve tu'minuna billah, Allah'ın barlığına bilgi iman keltiresiniz deydi. Oşantan hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsuna Allah Teala'dan jetkizip mınday deydi. Aksakaldar qarıgan kezde, beliden koludan küçük etken kezde, sakalları çaşları ağarıp, iyilip kalgan kezde, Allah Teala mınday deydiken, ya abdi kabira sinnuk, o bendem yaşın ulgaydı, ve da'afa basaruk, közünde aciz bolup kaldı, жақшы görбөй. Zayıftaştı. Vanhana zahruk, belin biraz bekçeydi. Ve şabe şa'ruk, çaçın ağardı. İstahi minni, emi menden uyal deydiken Allah. Fe inni astahyu mink, men de senden uyalam deydi. O bendem, yaşın ulgaydı. Közün жақшы görбөy kaldı. Belin bekçeyip kaldı. Çaçın ağarıp kaldı. Emi menden uyalgın deydiken. Tirekке karşı bugün keyde oşonday beli bekçeygen, çaça ağargan, közü жақшы көрбөгөн аксакалдар da atın öçkür araktan, je bolbosam har türlü günölerden tıyıl albastan, kutul albastan jüröt. Dua ver desen, sakallardan arak jittanat, nasbay jittanat, tameki jittanat. La ilahe illallah. İza asa şuyuh Rabbah. Kaçan aksakaldar günö kılsa, aksakallar günah kıla turgan bolsa, nada aleyhi, alarga mınday nida bolat eken, hayırlı. Ya abdi, o bendim. Yaşın ulgaydı, çaşın ağardı, közün zayıf boldu, belin bekçeydi. Uyalgın emmi deydiken Allah. Men senden uyalam. Çaçını sakalına ağartkan bendelerdi azap kalıudan uyalam deydi. Biroq özü uyalbasa azapka tatıktı bolat. Zahaba şebabu fema lehu min rac'a. Yaştık ketti, hayra kelbeyt. Ve atel mushibu fe eyne minhul mahrab. Andan kayda kaçasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, yaşlar. Movasında oturgan aksakallarda bir gün silerden de kıyın jigitlerle. Biroq attığa eyleyti bugün. Kana bugünkü akılım oşol kezde bolsa. Yaşauım başkaça bolmok. Allah menen bolgon baylanışım özgöçe bolmok deydi. Allah Teala hadisi kudside mınday deydi. Bunu için bir kelime keltiriyoruz. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Uhibbu selas. Ve hubbi li selas eşed. Üç türlü bendeni suyum. Biroq üçöğüsüge bolgon suyum andan da artıqırak. Ve ubgidu selas. Üçöğünü jaman körüm. Ve buğzi li selas eşed. Başka bir üçöğüge jek körüm andan da artıqırak. Uhibbu ta'in. Taat ibadat kılgan maga baş igenderdi suyumun. Ve hubbi li şabi ta'i eşed. Yaştıqdan taat kılgandı artıqırak suyum deydi. Allah'a başı ibadat kılgandardı suyum. Biroq yaştıqdan Allah'a başı igenderdi katırak suyum. Ve uhibbul kurama. Bereşenderdi, jetim jesirdi, ahvalın suragan, kolatçıktardı suyum. Ve hubbulil fakiril kerim eşed. Özü muhtaç bolup turup, başkalarga jardam kol uzatkandı artıqırak suyum. Ve uhibbul mutavadi'in. Kiçipeyelderdi suyum. Tekebbür emez, kiçipeyel bolgon bendelerdi suyum. Ve hubbi li ganiyil mutavadi eşed. Baylığı bolup turup, kiçipeyel bolgon bendeni artıqırak suyum deydi. Ve ubgidul usat. Günekörlerdi jaman körüm, jek körüm. Ve buğli li şeyhil asi eşed. Qarıgan kezde günah kılgan bendelerdi kattırak jaman körüm. Ve ubgidul bukhala.
sarangdardı, bakıldardı jaman körüm. Wa buğdilil ganiya bakhil ashad. Bay bolup turup sarang bolgon, bay bolup turup başkalarga jardam berbegen bakıldı, sarang adamdı kattırak jaman körüm. Wa ubghidil mutakabbirin, boy kötörgön tekebbirlerdi süybeymin. Wa buğdilil fakiril mutakabbir ashad. Kolunda hiç nerse jok bolup, kembagal bolup tekebbir bolgondordu andan da artıgırak jaman körüm. İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah tövbe kılgandardı tövbe kılıp, günödөн arulanıp tazalangan bendelerdi süyet Allah. Urmatlı musulman bir tuğan. Orozo, keçe çıdamsızlık menen kütüp jattık bugün, akırkı 10 gündük. Orozo biz menen koştoşup jatat. Orozonun akırkı cumasındabız. Jaratkan Allah tabarak ve taala orozo malında urmatlı musulman bir tuğan insan nafsını jengdi. Köptögen insanlar nafsın jengip Allah taala adal kılgan nerselerden özüne tıya bildi. Emne üçün iki dünya baktılılık yolunu körsetip sizdi orozo yılına bir yolu o bende sen nafsının kulu emessin. Sen deneyinin kulu emessin. Sen tamak açtın kumardın kulu emessin. Sen nasvaydın tamekinin kulu emessin. Sen jaratkan Allah Taala'nın kulusun. Dep sizdi orozo iki dünya baktılığı yoluna başladı. Biroq hurmatlı musulman bir tuğan orozodan algan erjigittik al. Ramazanda erjigit bolup nafsını tıyıp köp nerselerden özünü tıya bilip orozo çıkış menen erteң bayağı keyfine düşüp kalgan erjigit emez. Hurmatlı bir tuğanım, bul sözümdü çin yürekten silerge aytamın. Çınıgı erjigit Ramazan ayında nafsın jengip Ramazan ayı çıkkandan keyin 11 ay nafsıga kul bolgon al erjigit orozodan payda algan jok. Orozonun negizgi maksatını düşüngön jok. Erjigittik çınıgı imandın beken bolusu hurmatlı musulman bir tuğan Ramazan ayında televizdi gıybattan saktadık. Uşaktan saktadık. Jalgandan saktadık. Kurdomotton jaladan saktadık. Biroq Ramazan çıkkandan keyin tilingdi tuş geldi taştap koyu. Anda sen Ramazandan la'allakum tattaqun Allah'tan korkuğuңар üçün, takvadar boluğuңар üçün orozo farz boldu degen orozonu sabak almadınız. Ramazan ayının Rabbisi, kojoyunu, eesi 11 aydın da eesi. Çınıgı erjigit, çınıgı imandu Ramazan ayında jürögün ar türdүү nerseden saktadı. Eki yüzdүүлüktön, kıyanattan başkadan Ramazan çıkkandan keyin de oşondoy bolusu zarıl. Ramazan ayında közüңөрдү çoçun ayallardan, aram nerselerden, jaman saytlardan, jaman filmlerden saktadın. Erteң Ramazan çıkkanda oh, büttü emi debegin. Közüңdü dagı saktay bilgin. Bardıq denemiz günölerden saktaşыбыз керек hurmatlı musulman bir tuğan. Ramazan ayında tarazdan aldagan jok. Ramazan ayında kesipti adal kesip kılayın, adal tamak jeyin, adal iş kılayın dedik. Biroq Ramazan çıkkan kezdeçi. Dağı tarazdan aldaysın mı? Daha bir ödün akın jeysin mi? Ramazan ayında hurmatlı musulman bir tuğan meçitlerimiz tolup kıyam namazlar okuldu. Taravihler okuldu. Ramazan çıkkandan keyinçi. Meçitin yolunu unutasın mı? Taravih sünnet geldin. Kuptan namazı farz. Farzga kelbeysin mi? Ramazanda seni al-Raqib karab turgan Allah başkayda körbeybi. Alam ya'lem bi anna Allah yara. Allah'ın körüp turgan bilbeybi eken alar deydi. Tövbe kılуу bir gana Ramazan ayında baylanışlı emez. Allah Taala'nın barlığına bildiğin kasam içe hurmatlı musulman bir tuğan. Tövbe eşigi daim açık. İnnallaha yakbalu tevbetel abd ma lem yugargir. Peygamber Aleyhisselam aytad, Allah Taala bendenin tövbesini kabul kılat gargaraga çeyin. Gargara dep can bergenge çeyin. Canınız tamağınızga kelgenge çeyin. Ramazan ayından hurmatlı musulman bir tuğan paydalı albay kalgan adam akılı jok ayvan töögө okşoş. Kojoyunu töөнү
Bir ay байлап багат, кайра бошотот. Эмнеге байлады, эмнеге бошотконун билбейт ал. Аллах Таала bir ay bizdi takva деген сабак менен тарбия кылды. Biz адамбыз. Айван эмеспиз. Аллах bizdi айвандан айырмалап баа жеткис акыл берди. Рамазан айының урматы мусулман бир туугандар, орозо кармаш эди. Tövbe ayı edi. Günöler keçilүүчү ay edi. Kur'an ayı edi. Пайгамбар бекеринен айткан жок, минбарга чыгып жатып, амин деген кезде Жабраил алейхиссалам келип, "Я Мухаммад, рагима анфи имриин", тумшугу менен жер сүртүп калсын, бактысыз болсун, ким dedi. Кайсы бир адам Рамазан келсе, кетсе, Рамазан кирсе, чыкса, Рамазанда жашап туруп, күнөөлөрү кечирилбей калган бенде дейт. Эгер Рамазанда күнөөң кечирилбесе, качан кечирилет? Рамазанда нафсыңды жеңбесең, качан жеңесин? Аллах кереметтүү Кур'ан-ы Каримде мындай дейт, урматтуу мусулман бир тууганга, Зумар сүрөсү 53-аят. Үмүтүңдү үзбө. Дагы эле Рамазанда мүмкүнчүлүк бар. Дагы саналуу күндөр калды. Алдыңда 1000 айга тең келген, 83 жыл 4 айга тең келген Кадыр кечеси турат. Allah Kur'an'da "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim." Kul aytqın ya Muhammed. Kimge aytsın? Ya ibadiyellezine esrafu, o ömürlerini israf menen ötközgön bendelerge ayt deyt. Namazsız ömürlerini ötközgön bendelerge, günah kılıp ömürlerini ötközgön bendelerge, ömürlerini israf menen ötközgön bendelerge aytqın Muhammed deyt. Ne dep aytsın? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitini üzbögülü. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Elbette Allah bardı günahlarını keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Al keçirimdü, mehrimdü zat deyt. Allah bardı günahlarını keçiret. Ya eyyühellezine amanu tuğbu ilallahi tavbeten nasuha. O Allah'ın barlığına bile iman keltirgen bendeler Allah'a çınığı tövbe kılgıla. Tavba nasuh degen söz urmatı musulman bir tuğan ennedem ökünü ötken günahlarga. Namazsız ötken günlerge ökünü. Atın ötkür araqtın ecesindisini içip ötközgön günlerge ökünü. Yüreğinden ökünösün. Tilin menen istiğfar aytasın. Jana oşol günöden üzülesin. Tavba nasuh Allah kabul kılgan tövbe degen söz oşol günah kılıp жүргөн күндөргө ökünösün. Tilin menen keçirim surap estağfirullah Allah'ım meni keçirgin. Tilin menen istiğfar aytasın. Jana oşol günöden üzülesin, toktotosун. Oşon tavbatı nasuh deyt. Hadisi kutsiga kulak salgıla Allah Taala kanday mehrimdүү zat. Bирок бул hadisi kutsini uğudan murda Peygamberimize bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesena Enes ibn Malik قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Enes ibn Malik degen Peygamberge 10 yıl hizmet kılgan sahaba aytat. Peygamberden uşunu uqtum deyt. قال الله تعالى Allah Taala mınday deptir. Peygamberimiz Allah Taala'nın sözünü aytat. Ne deyt Allah? Ya İbn Adem inneke ma da'awtani ve racawtani ghafartu laka ala ma kana fika ve la ubali. Ya İbn Adem, o adam balası. İnneke ma da'awtani. Sen kaçan dua kılsan, ve racawtani menden ümit kılsan, ghafartu laka ala ma kan. Senin bolgun bardı günelerin keçirem. Ve la ubali. Anın kançalık kanday günah ekenine köngül burbaymın deydi Allah. O adam balası sen menden ümit kılsan, maga jalbarsan, senin kanday günahın bolbosun, keçiremin, ağa men köngül burbaymın deydi. Ya İbn Adem, o adam balası, lav balagat zunubuka ananes sema, senin günahların asman tirep olsa, summa istiğfartani, kiyin benim barlığıma bilgimi iman keltirip istiğfar etsen, astagfirullah keçirim surasan, gafartu laka, anı men keçiremin, ve la ubali, anın asman tiregen köptügüne da köngül burbaymın deydi Allah. Ya İbn Adem,
o adam balası, inneke levataytani bi qarabil ardı hataya. Eğer sen cer tolgan günöler menen kelsen, sümme laqitani la tushriku bi şey'a. Biroq maga kelgen kezde menin barlığıma, birligime şerik koşboston, meni жалгыз bilip, iman menen kelip, istiğfar menen, keçirim menen kelsen, la ataytu bi qarabiha mağfira. Cer tolgan keçirim menen kabul alam deydi Allah. İmam Tirmizi rivayet kılgan sahih hadis. Hadisi kutsi. Uşul hadislerden keyin de жүрегіңізде bir toba kılığa bir hareket bolboy bu. İnnallaha yuhibbut tawabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah toba kılgandardı süyet. Jana günü anıp arulangandardı. Ramazan hurmatı musulman bir tuğanım, bayda kembagalda bir bolduk. Allah'ın alda barız bir elek. Bir vakta oğuz yaptık, bir vakta oğuz açtık. Jaratkan Allah Ta'ala'nın aslına barganda da hiç bir ayırmağız bolboydu. Barız bir. Bir anta gördüңөр, baylardın kepini başkaça ekenini. Baylarda italyanski material goro izledi. Ha? Baylardın kepinde çöntögü var beken. Bankanın kartın, maşinenin açıkçı sap koyuyor beken. Baydın canına sefini koşa kömöy beken. Bu toba jönündü. Amali salih soğuk işler Ramazandan keyin de bar hurmatlı musulman bir tuğan. Ramazandan keyin de bar soğuk işler açık eşikleri. Күнүгө sadaka kılsan bolot. Күнүgө kayrımdılık kılsan bolot. Күнүgө bir bebeçaraga jardan bersen bolot. Күнүgө bir jetimdin yaşın artsan bolot. Bir jetimdin başın sılasan bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iza masahta ala ra'sil yatim, eğer jetimdin başın sılasan jönökeyle sılap koyu emas. Maksat jardan maksatında. Anın kança tügü oşonça soğukka jetesin deydi. Erteң ayıtta kıyın bolup ayıt mayramdaysız. Bирок kede jetim, atasın jogotkon jetim, senin balang жаңы kiyim kiyinip, тыйын тыпыр alıp ayıtta mayramdap жатса, jetim jerde ilay turgan bolsa, iza bekel yatim ihtazza arşur rahman. Jetim jerde ilasa Allah'ın arşı titreyip deydi. Ve kal Allah Teala aytadi, ya Cebrail, o Cebrail, men abkel yatim, jetimdi kim ilattı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayrul buyut indallah beytun fihi yetimin mukram. En jakşı uylar meçitke okşoş Allah'ın rahmatı jağan uylar var eken. Kaysı uylar dese, kaysı uyda jetim sый hurmat görse, jetim ilim alsa, jetim bilim alsa, jetimnin kursağı tok bolsa, jetimnin üstü bütün bolsa, jetimdin başkalar siyahtı kitap başka nerseler jetişti bolsa. Biz 90% musulmanbız dep kökörögüzgө urabız. Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, Peygamber Muhammed, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an deybiz. Bugün biz jetimlerge emne kılıp atabız. Jetim kim şariatta? Jetim men mata abuhu dunal bulug, balagatga jetelek kezde atasın jogotkon jetim bolot. La yutma ba'dal bulug, balagatga jetkenden keyin erjigit bolup jumuşka jarap kalgandan al jetim esептелбейт. Balagatga jetkenge çeyin jetim bolot. Atası ölgön bolot. Enesi ölgöndü şariatta jetim debeyt, anı latim deyt. Latim degen söz Arap dilinde erterek enenin emçeginden ajıratılgan tönün balasına aytat, je bolsam latama degen sözdөн bolsa, ögö eneden şapalak jegen balаны latim deyt. Enesi ölgön jetim bolbойт экен, ne bolot eken? Latim bolot. Atası ölgön jetim bolot, yetim bolot. Bugün kede atalar ölgön jetimlerge biz musulmandar emne kılıp jatabız. Kırgızstanlıklar. Taykeleri, baykeleri, Ayşataları, başkaları kelip balday bolgon tattуу сөздөрүн aytat. Kalp. Jetimdin esebinen жылкыны kulatat, bodomaldı soyut. Kursagın toykozat. Kebirlerge uça tartat. Baykuş jetim mektepke baralek karızga batat. Şeriatta var bu. Jetimlerden akın tuğur emes jol menen, şeriatta jok jol menen. Je tuğur emes dokumentler menen jetimden akın jegen, je jetimge kalgan murastı başkalar bölüp alat.
Ата өлгөндөн кийин атанын эң жакын мураскору балдары болот. Бир туугандары эмес. Кээде бир туугандар алып коет. Аллах Куранда жетимдердин акын жегендерди мындай дейт. Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Жетимдердин малын зулум менен, туура эмес жол менен жегендер курсагына дозоктун отун жептир. Алардын бара турган жери дозок дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонолу. Кээде жетимдердин эсебинен аксакалдар кыйын болуп алат. Десе бул ошо этти айылдын башчысы да алып кел. Паланчынан карыз кабыл алып келип, жетимдердин эсебинен курсак тойгозмой, жетимдердин акын жемей. Байкуш жетим мектепке бара элек карыз менен чоңойот анан. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллага ант ичем. Биз урматтуу мусулман бир тууган, колубузда көп нерселер, мүмкүнчүлүк бар, Аллах берген ниматтар. Дүйнөдө канчалаган бечаралар бар. Күнүмдүк тамагы жок. Пайгамбар айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи." Ким эрте менен силерден бирөөңөр уйкудан турса, үйдө аманчылык экен. Аминан фи сирбихи, үйүндө аманчылык экен. Ва муафиян фи баданихи, денеси чың, ден соолугу чың экен. Ва инда кута яуми, ал адамдын бир күндүк оокаты бар экен. Эрте менен турсаң, үйүңдө аманчылык, денең, ден соолугуң чың, үйүңдө бир күндүк оокаты бар. Факанна махизат лаху дунья бихазафириха, ал адамга дүйнөнүн бардык жакшылыктары тартылып дейт. Эң бактылуу адам экен. Бир күндүк оокаты бар. Ден соолугу чың, үйдө аманчылык. Миллион борсун, үйдө аманчылык жок. Миллион акчаң борсун, бөйрөңүң иштебей турат. Же давлениең түшпөй жатат. Миллион акчаң болсун, жеген тамагың ал болбой, өз жолу менен чыкпай жатат. Не пайда? Урматтуу мусулман бир тууганым, вал калима тайиба садака. Жакшы сөз да садака экен. Садака бер десе бир гана акча эмес, сенин жакшы сөзүң да садака экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылган хадис, имам Муслим, имам Бухари чыгарган, вал калима тайиба садака. Жакшы сөз садака дейт. Аллах Тааланын жолуна чакыруу садака, даават кылуу садака. Жакшы жолго үндөө садака. Сооп иштер, миңдеген сооп иштер бар. Фамен кана яржу лиқаа рабби, ким Аллах Таалага жарык маанайда жолугууну кааласа, Алланын астында барган кезде сыйлуу, урматтуу болоюн десе, фали'амал амалан салиха, сооп жакшы иштерди кылсын, вала юшрик би ибадати раббиха ахада, Аллага кулчулук кылганда эч нерсени шерик кошпосун. Иман жайгашкандан кийин, жүрөгүдө бекем иман жайгашкан инсан бир гана сооп иштерди, амалдарды кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мына хадисине караң. Бир салават. La a'lamanna aqwaman min ummati. Мен билем үммөтүмдөн ушундай коом бар дейт. Пайгамбардын үммөтүнөн ушундай топ бар экен. Ya'tuna yawmal qiyamah bi hasanatin. Кыяматта көп сооптор менен келет. Алардын сообу канча болот? Amsal jibal ittihama. Ала тоодой болгон. Ала тоодон көбүрөөк сооп менен келет. Fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Алардын ала тоодон чоң болгон соону Аллах асмандагы кыпындай жок кылып берет. Күндүн шооласында көрүнгөн, нурунда көрүнгөн кыпындай жок болуп кетет дейт. Кала Саубан, пайгамбар бул хадис айткан кезде Саубан деген сахаба айтты: "Я Расулаллах, сифхум лана." Алар кимдер, бизге сыпатын айтыңчы. Тоодой сооптор менен келип, сооптору кыпындай учуп жок болгон ким? Сыпатын айтың. Жүллихим лана. Бизге аларды айтып бериң. Алла накуна минхум, биз ошолордон болуп калбайлы деди. Ва нахну ла на'лам, билбестен ошолордун катарына кошулуп калбайлы, я Расулаллах, алар кимдер деди.
Kimler ekeni bilginiz kelеби? Пайгамбарга bir salavat. Пайгамбар ama innahum ihwanukum. Alar sizlerden bir tuğanılar. Dindeşinger. Ve min cildetikum. Sizlerden canınarda ele жүргөн. Sizlerden cinsınardan, aylananarda bar alar. Ve yahuzuna min el kema ta'khuzun. Alar kede keçesi sizler menen tünkü namazlarda okuydu. Tünü menen sizlerde namazda turat. Cumaga kelet, 5 vakit namazını okuydu. Walakinnahum biroq alar şunday. Aqwamun iza khalu bi maharimillah intahakuha. Biroq alar жалгыз kalgan kezde Allah aram kılgan nerseni kıla beredi. Жалгыз kalgan kezde eldin alda maşallah жақшынакай 5 vakit namazda, başkada oroza karmagan, oğuz açkan. Biroq жалгыз kalgan kezde maşinesinde жалгыз bu, üyünde жалгыз bu, kabinetinde жалгыз bu, köçede жалгыз bu. Bendeden uyalıt, Allah'dan uyalbaydı. Aram işlerdi kıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isna'al ma'ruf ila men hu ahlu. Жақшылықты татық туғыда қылғын. Мұсылман сен жақшылықты татық туғыда қылғын. Ва ила гайри ахли татықсызға да жақшылық қылғын. Фа ин асаба ахла сен қылған жақшылыққа ал адам, сен қылған адам татықтуу болса ал үшін. Егер сен жақшылық қылған адамға татықсыз болса, жақшылығың өзің үшін дейді. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men salla salatul fecr fi cema'an fe huve fi zimmetillah. Bağımdat namazını cemaat men okugan Allah Taala'nın karosunda olur deydi. Allah'ın kepildiginde olur deydi. Hatta yusbih taң atqanға çeyin. Ve men salla salatul isha. Kim keçkir kuptan namazı cemaat men okusa taң atqanға çeyin Allah'ın karosunda bağımdattı cemaat men okugan adam keçke çeyin Hudaydın karosunda deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bendenin ahvalı oroza kezinde maşallah en abzel ahvaldı le. Orozonlarda Allah tabaraka ve teala kabul kılgan bolsun. İnnemâ yetekabbalullahu minel muttaqin. Sadakallahu azim. Maide surası. İnnemâ yetekabbalullahu minel muttaqin. Allah Hudaydan korkon takvadar bendilerden soğuk işlerin kabul kılat deydi. Ramazan ayında takva degen sabakta aldık mı? En baktılı adam Allah Taala'nı tanıgan adam. Allah'a kulçuluk kılgan adam. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, senin üyün bolsa, keç kelip jata turgan jerin var. Baş koya turgan jerin var. Al tar bolsun, kenem bolsun. Etaj bolsun, жалгыз bolsun. Eşiginde açıkçı var senin. Sen anda en baktılı insandarsın. Dünyada kançalagan adam bana köp Aziya memleketlerine varsan özünün taladı ele. Başpanegi yok. Alaçıkta yok. Batkençe bir kapasiyem yok. Biz hurmatlı Müslümanımızda köynçe joğorga karap anan mende yok deyiriz. Çöntöğünde biraz tıyının var. Maşallah. Күнүмдүк окатыңа жетер. Сен эң бактылуу адамдансың. Жараткан Аллах табарак ва рызкы берсин. Рызкыбызга береке берсин. Тапкан нерселерибизди Аллах разы болгон жолго иштетүү насип эткин. Урматтуу мусулман бир тууганым, акыркы 10 күндүктөр. Акыркы 10 күндүк так кечелери. Кадыр кечеси. Men ушул жамаатка мечитке кадыр түн тосом деп келгендерге айтып коюйн. Келип алып көчөдө телефонуң менен сүйлөшпө. Келип алып бирөөгө жолукканы келбе. Чыгып алып аякта саясат ушак айың менен алып болсоң келбей эле кой. Үйүңдө кадыр түн тос. Бул жерге келсек, биз Кудайыма шүгүр мана жамаат менен ушу мечитте 2 жолу хатым Куран бүттүк. Өткөн жума бүттүк эле, кечинде дагы мурда күнү дагы бир хатым бүттүк. Акыркы 10 күндүккө кеч 7 пара окудук биз. Dagı niyetimiz biz cemaat menen 3-cü hatımdı bütürüş Kadir Tüngö. Eğer kelip 4 rekat namazda 1 saat kıyamda turam desen kel. Namaz okugan, ibadat kılgandardın tınçını alıp söz menen başka olsa bette joldu da tospogla, üyün ördele başka mescitlerge varıp Kadir Tün tosa verirler. Kadir Tün hurmatlı Müslüman bir tuğan Allah tabarak ve taala ömründe berip jatkan en çoğ mümkünçülük. Leylatul Kadr hayrun min elfi şahr. 1000 aydan jakşırak deydi. 1000 ay.
Эмне үчүн 1000 ай? Башка пайгамбарлардын үммөттөрү 84 жыл ибадат кылса, абид Кудайдын кулу, Кудайдын сүйүктүү бендеси деген атка конот экен. Муса алейхисаламдын, Иса алейхисаламдын өткөн пайгамбарлардын үммөттөрү 84 жыл намаз окуса, 84 жыл орозо кармаса, 84 жыл түз жолдо жүрсө, абид Кудайдын кулу деген, Кудайдын сүйүктүү кулу деген атка конот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмдүн өмүрү 60 менен 70-тин арасында дейт. Пайгамбардын үммөтү көбү 70 менен 60-тын арасында өтөт. 80ге өткөндөр аз болот. Бирок пайгамбар сумсайып калат. Я Раббым, башка үммөткө берген 100 жылдык, 110 жылдык, 200 жылдык өмүр менин үммөтүмө берген жоксун. Менин үммөтүм абид, сенин кулуң деген атка жетпей калат экен. Башка пайгамбарлардын үммөттөрү 84 жыл ибадат кылса, менин үммөтүм 15-16 жашта балагатка жетсе, 60 жашта, 70 жашта каза болсо, булар 50 жылда, 45 жылда ибадат кыла албай калат экен дейт. Башка пайгамбарлардын үммөтүнүн жарымыга да жетпейт экен дейт. Аллах Таала пайгамбарыбызга: "Я Мухаммад, сенин үммөтүңө бир кече бердим" дейт. Ал кечеде Аллах сүйгөндөй ибадат кылса, зикир кылса, Куран окуса, дуа кылса, башка пайгамбарлардын үммөтүнө 84 жылда бергенди бир кечеде берем дейт. Бул бир кече, Лайлатул Кадр, Кадыр кечеси. Урматтуу мусулман бир туган. Ушул кечени да анан барып алып пульттун алдында бир сайттарда отурбагын. Мектепке келсең, урматтуу мусулман бир туган, уюлдук телефон колдонбо дейм, колдон, алда насаат болсун, вааз уккун, Куран окугун, пайдалуу нерселерди карагын. Кебилеримди келесең мачитке келип алып, бир оюн ойноп отурат. Кадыр түнгө келе турганда эшигибиз ачык, ахлан ва сахлан, кош келиңиздер, бирок ибадат үчүн келгиле. Кебилер ушага жолукканы келет экен. Бүлөрөмөн телеп кайсы мечитке барасың? Ошетке. Ошо жакта жолугабыз. Жолуксаң кафеде жолуга бербейт эмес. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.